Guys, balik lagi di Boy TV guys. Beli bakso gitu ya. Bang pakai mangkok. Oh iya. Campur. Campur. Berapa seporsi bang? 10. Pedes. 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 Masuk. Iya. Nggak pakai kecap. Baru dagang nih bang. Ya, enggak, dari jam berapa mulai jualan? Jam 2 Jam 2. Banyakin nggak apa-apa. Iya. Ya nih guys, 10.000 dapat bakso banyak sekali nih guys. Tuh. Nih, bakso kecil-kecilnya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini bakso gedenya dapat 1 ya. Nih sambalnya guys. Aduk dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain ya guys. Nikmat banget guys. Mendung-mendung gini ya. Makan bakso. Nih. Ini ada sayurannya sawi ya. Terus ini mie-nya ada mie biasa, ada bihun. Pakai goreng bawang juga. Guys, teh manisnya ya. Oke guys, cukup sekian dulu guys. Jangan lupa subscribe, like, komen videonya, mudah-mudahan bikin ngiler ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.